povem, da greš v Berlin na koncert Justina Bieberja, kjer ga boš spoznala tudi osebno. Se z njim slikala, se z njim rokovala in se ga dotikala. Bo v redu? A si za? Hi Nina, I invite you to be my green girl at the race soon. Kaj pa to? A bo v redu? Ja. In potuješ v Mugello, ker boš 2. junija na veliki nagradi Italije ga spremljala skozi celotno dirko. Tako? To, kar se zdaj dogaja, ne, to niso